Kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi sinzoguhemukira. Amen. Wow. Kwambitse impeta sorry nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi sinzoguhemukira. Amen. Kajya jambo na fromage na sandwich, hanyuma mwe mukarya iki mu gitondo? Agashu, umucoco, umushusho, igipuka cy'igiporo. Ndumiwe kabisa, ye baba we. Abagore n'abana bazindukira ku mushusho w'igiporo, mwebwe mukajya sandwich irimo fromage, irimo jambo, omelette n'igikombe cy'icyayi kirimo ubuki cyangwa isukari, mwebwe mukarya igiporo. Umva, nimubona arasohotse mu gitondo agenda na taxi cyangwa imodoka, niba afite imodoka muzibe contact. Nubona arasohotse gato muzibe contact, ariko ntimuvuge ko ari mwe muyifite. Nibona bigisha imico myiza ubu nyine, ngiye kubigisha ko muzabana. Navuga ngo ahamagare taxi, mumwibe portemone, muzika kandi kabamo amafaranga. Okay, byenda ashobora gukoresha ni momo, mukoresha momo ino liquide cash ku telefone. Nashaka liquide cash mwibe telefone, uwo munsi azirigwaho nawe arya igiporo, yumva ukuntu yabahangayikishije. Mbega ba papa we, mama. Murumva tudakwiriye kwihana? Ndidukwiriye repentance? Kabisa dukwiriye repentance. Icyakora ku bukwe bw'abana bacu tugende natwe twikosore pe. Kuko ufashe uwo mudamu wawe ukamushyira muri voiture ngo mukabwira abana batabana, ngaya y'umugati mugende namwe mugure fromage, njyanye na mama wanyu kujya gufata petit déjeuner mu gitondo. Abana bazishima. Mama nasohoka umusohoka inyuma, tuzubwiye njyanye nawe gufata petit déjeuner. Ikibazo cyanyu muraceceka, mucecekera iki? Mubitura Imana, muririra Imana. Uyu munsi yabumvishe rero, niyo mpamvu ibabwiye ibyo. Uyu munsi Imana yabumvishe. Amen. Rero bana banje, urukundo no kuganduka nibyo Imana ibasaba. Imana ibasaba kuganduka, mugandukire umugore, ugandukire umugabo, nawe ukunda umugore wawe. Ngo nubikora ibi bizagaragaza ko muri umubiri umwe. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, akabana n'umugabo we akaramata, n'umugore we akaramata, mwembi hanyuma mukaba umubiri umwe. Umubiri umwe ni mu bitekerezo, ni mu bikorwa, ni mu magambo. Ibi nibyo bizabubakira. Ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, ngo kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ni umugabo ubanza kwerekana urukundo, kuganduka nabyo bikikora. Ntabwo ari ukumubwira ngo ganduka mada utamukunda. Urukundo nirwo rutuma aganduka. Imana ibaha umugisha. Ndasaba uyu mwanya ari ukuntu ngiye kubaranja gatoya,
wewe hagarara aha. Ngewe ndaza kubabaza muransubiza, ariko ndakoresha amagambo yanjye ariyo yanyu, sibyo? Ndabanza kubaza Eliya Mutabazi Kajabika, mu bakobwa bose wabanye nabo, aho wagiye wazungurutse iki gihugu, uzunguruka n'ahandi mu bihugu bitandukanye, Chantal Keza Mfurakazi Eliya niwe wahisemo, niwe watoranyije mu bandi bakobwa bose? Niwe cyangwa siwe? Niwe. Imana igumugisha. Ikindi Eliya, Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata. Eliya nibikomera ukabona ibintu bitameze neza, uzamuta cyangwa muzabana karamata? Tuzobana karamata. Bazobana karamata. Imana igumugisha. Kindi Bibiliya yavuze ngo ukunda umugore wawe. Gukunda Bibiliya itubwira ni ukumukunda mu bibi no mu byiza, kumukunda bikomeye, kumukunda bidakomeye, kumukunda mu gihe cyiza n'igihe kitari cyiza. Eliya uzamukunda muri ibyo bihe byose? Uzamukunda mu bihe bibi n'ibihe byiza? Uzakomeza umukunda? Yego. Imana igumugisha. Reka twumve ko ariko na Mfurakazi nawe abyumva. Chantal Neza Mfurakazi, mu bahungu bose uzi wabanye nabo, aho wakuriye, aho wabaye, Eliya Mutabazi Kajabika niwe wahisemo kuzakubera umugabo? Niwe cyangwa siwe? Niwe. Imana igumugisha. Bibiliya yatubwiye ngo ugandukire umugabo wawe. Uzamugandukira mu bihe byose, mu bihe bibi, mu bihe byiza, mu bihe bikomeye, mu bihe byoroheje, uzakomeza umugandukira? Yego. Imana igumugisha. Akanyuma Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'uwo bubakanye babana karamata. Urateganya kuzabana nawe karamata cyangwa n'ibikomere uzigendera? Tuzabana karamata. Muzabana karamata. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Umaze kuvuga ibyo, ndagira ngo umuhe mikoro. Akira Eliya mikoro. Ibi mwavuze mugiye kubirahirira, rero ni indahiro ikomeye. Eliya ugiye kubimubwira, uravuga amazina yawe, ndaguvuga ati njyewe Eliya, uvuga amazina yawe. Njyewe Eliya Kajabika Mutabazi, ndemerera imbere y'Imana. Ndemera imbere y'Imana. Zamura ijwi Eliya. Ndemera imbere y'Imana. Imbere y'ishengero. Imbere y'ishengero. N'imbere y'ababyeyi. N'imbere y'ababyeyi. Ko Chantal Keza Mfurakazi. Ko Chantal Keza Mfurakazi. Ngaho murebe rero. Umbere umugore. Umbere umugore. Nzagukunda. Nzagukunda. Ibihe byose tuzabana. Ibihe byose tuzobana. Ntakizontandukanya nawe. Ntakizontandukanya nawe. Murebe. Ntakizontandukanya nawe. Ntakizontandukanya nawe. Keretse urupfu. Keretse urupfu. Cyangwa iherezo ry'isi. Cyangwa iherezo y'isi. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Amen. Arabirahiriye. Reka twumve ko Chantal nawe abyemeza. Chantal uramureba nawe mu maso ubivuge. Amazina yawe njyewe, amazina yawe. Njyewe Mfurakazi. Ntabwo ndimo nkumva Chantal. Njyewe Mfurakazi Keza Chantal. Mumuha amazi ngo yo kunywa. Oya ntacyo. Subiramo kandi noneho cyane.
Jewe mfurakazi keza Chantal. nemeye ko amazina ye, nemeye ko Eliya Mutabazi Kajabika Nemeye ko Eliya Mutabazi Kajabika ambera umutware, ambera umutware, nzamugandukira nzamugandukira iminsi yose tuzabana, iminsi yose tuzabana, nta kizantandukanya nawe nta kizantandukanya nawe keretse urupfu keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi. cyangwa iherezo ry'isi. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Amen. Tugiye kubambika impeta. Ntabwo turemera ko umutwe wawe uvaho, wemeye, ariko hari ikindi tugikora. Tugiye kukwambika impeta, mugiye kwambika impeta mu kanya, ariko ndagira ngo mbabwire icyo impeta zivuze, niturangiza tuzisengere. Muri Bibiliya turabona impeta zifite ubutumwa bukomeye. I'm sorry. Uburundi burashushe cyane mu twihanganire gamwe mwaramenyereye mwe ni muvi byuya nabayobewe nava abantu. Kandi mubyibushe vraiment ariko ni muvi byuya. Imana ishimwe cyane, mufite sante nziza. Anyway, impeta muri Bibiliya ifite ikivuze. Turabona umukozi wa Abrahamu ayambika Rebeka. Amaze kuyimwambika, iwabo baramwinginze Rebeka ngo agirane iminsi 10 nabo. Rebeka aranga kuko yari amaze kwambara impeta. Sinkiri uwanyu, ndagiye nsanze uwo tuzabana. Impeta isobanuye iki? Iyo yambitse mugenzi wawe ubu umubwiye ngo sanze uwo tuzubakana, sanze Isaka wanjye, ni ukuvuga ngo uyu munsi muraba mugiye gushinga urwanyu urugo. Icya kabiri muri Bibiliya turabona impeta, Farao ayambika Yosefu. Yayimwambitse igihe yari amaze kurotora za nzozi. Farao aravuga ngo ese twabona he umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu? Akuramo impeta yari yambaye y'ubutware arayimwambika, bivuze ngo amuhaye autorite yose. Iriya mpeta yari signature, yari kashe, bayikoreshaga nka kashe. Signature amuha ngo nguhaye ibyanjye byose n'igihugu cyose ugitegeke. Ni ukuvuga ngo umwanya uyimwambika uraba umwiyeguriye wewe wese. N'uyimwambika nawe nayikwambika uraba umwiyeguriye. Ntabwo muzaba mukibaye abantu babiri, muramubaye umuntu umwe. Icya gatatu turabona umwami Dariyo. Ijoro ryose yarayaburanira Daniyeli ngo batamuta mu rwobo rw'intara, ariko berananirana kuko bamutsindishaga amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Kugira ngo byemerwe neza, akuramo ya mpeta ayishira kwibuye nk'ikimenyetso, sinshobora kwivuguruza, sindenza amategeko, nagende mute mu rwobo rw'intare. Uko niko byagenze. Yasobanuraga iki? Ko nta kwivuguruza guhari. Ibi mwavuza aha ejo ntihazavuga ibindi bitandukanye n'ibi. Icyanyuma turabona umwana w'ikirara agarutse atashye iwabo. Papa wamubonye kure cyane ariruka kuramo umwambaro we arawumwambika, hanyuma amwambika n'impeta ye. Umwana aramubwira ati papa sinkwiriye kwitwa umwana. Isa aramubwira ati no uri umwana. Amwambika impeta ivuga ngo garuka mu isezerano, twongere dukorana isezerano nawe. Ni ukuvuga ngo iyi mpeta ni isezerano mugiye gukora. Irasobanura ngo mvuye iwacu ndagusanze, niko Rebeka yabigenje. Ikongera ngo nguhaye ubutware, nguhaye icyo mfite cyose cyanjye. Icyongeyeho sinzivuguruza,
icyanyuma koranye nawe isezerano. Reka dusenge. Mana, tuzanyiza impeta mu maboko yawe, bagiye kuzambikana, ntibibe gusa umurimbo cyangwa ikimenyetso, ahubwo ubikorere mu buryo bw'umwuka, mu mbaraga zikomeye. Ndagushima ko ugiye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi, sinzoguhemukira. Amen. Wow. Kwambitse impeta sorry. Yego. Nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi, sinzoguhemukira. Amen. Komeza umurebe. Wamwambitse impeta, wayimwambitse ariko ntabwo urimo umubona neza. Humura, biraza gutungana mu kanya gatoya. Amen. Amen. Tugiye kwinjira mu wundi mwanya ukomeye. Ibyo yavuze byose yabishyizeho kashe. Tugiye kureba rero. Hari umukobwa umwe kera mwiza cyane w'umunyafurika. Uyu mukobwa w'umunyafurika, umunsi umwe Salomo arimo agenda mu magari i Yerusalemu, aramubona. Amubonye abwira abantu ngo bamuzane nawe aje mu mubari w'abagore yari afite, kuko Salomo yari afite abagore 1000. Uyu yari agiye kumugira umugore w'1001. Bagiye kumuzana, wa mukobwa aranga, abwira Salomo ngo no, njyewe sinshobora kukwemera. Salomo byaramutangaje cyane kubona umwana w'umukobwa ashobora kumubenga. Yari afite ubutunzi bwinshi, ubwenge bwinshi, icyubahiro cyinshi. Abami bavaga ku isi yose baza kwa Salomo kumva gusa ubwenge bwe. Kwicarana na Salomo umwanya muto babirihiraga amafaranga menshi. Yibaza umukobwa umubenze, Salomo arababara cyane, atumiza famiye ya wa mukobwa. Bati muzane iwabo w'umukobwa ndebe uko byagenze. Mumbwire uwo mukobwa. Barabazanye, barabanye Ethiopia bo muri Afrika, baraje bamugeza imbere. Salomo arababwira ngo nakunze umwana wanyu ariko yarambenze. Niki cyabaye? Bati ntabyo twamenye, ariko ejo tuzamukuzanira. Baragiye bahamagaye umukobwa ijoro ryose, baramubwiye ati se wanze Salomo? Umukobwa ati naramwanze. Wanze Salomo? Ati naramwanze. Uri muzima? Ati ndi muzima. Salomo, uzi ko turabirabura bo muri Afrika? Ati wabaye ute? Ababyeyi babwiye basaza babo bati mubanze mu muganirize byenda, twebwe ndituzi impamvu. Basaze baramusohokanye bati muko gira icyo utubwira, habaye iki? Bati no, simukunda. Ntukunda Salomo? Ni iyihe mpamvu? Umukobwa akuyemwo urutoki. Ereka bari abapapa bari hariya, ntibabonye, zamura cyane, onge volume zamura ukuboko cyane. Aha, urakoze. Arababwira ngo namaze kwambara impeta sinakwica isezerano. Bati iyi ni impeta yandi? Bati ni umukunzi wanjye. Umukunzi wawe ninde? Umukunzi wanjye ni umwungeri. Akora iki? Aragirira mu misozi y'Ibeteli. Mu misozi y'Ibeteli? Bati ntabwo ari Beteli buzi, hari Beteli na Beteli. Iyi Beteli ni mbi cyane kuko Beteli yindi yo igira n'ibyatsi bitoshye kuko iri iruhande rw'ishiro, ntabwo ari habi.
ariko iyi Beteli yindi ni mu misozi y'Ibuyuda mibi cyane y'ibihanamanga imanuka ikazajya ku nyanja y'umunyu, aho mwumva ngo imparakazi zisimbagurika, naho ngaho ahantu habi cyane, habi cyane. Bati niwe wakunze, bati niwe nakunze. Wakunze umushumba, nakunze umushumba. Uzi umuntu urimo gushaka, bati ndamuzi. Ninde? Ni umwami wa mukobwa we. Hagati y'umwami n'umushumba ninde muzima? Ni umushumba. Bata umutwe. Famille amuhagurukira, bakora gacaca ngo uyu mukobwa tumuhe pinisiyo. Bumvikana na Salomo, baramujyana ahantu bita epfo cyane muri Kumurane. Niho hantu kwisi hashushe, hararuta ibujumbura inshuro 10. Niho hashushe, munsi y'inyanja ni 360 mwe 360 munsi y'inyanja. Ubundi hano ibujumbura muri hejuru ya sea level, hano muraringaniye n'inyanja cyangwa mushobora kuba muri hejuru gatoya, ariko bari munsi ya Tanganyika 360. Aho hantu hitwa Kumurane, niho hashushe ku isi yose. None bamugirira Imana, bamushira haruguru gatoya, ahantu hari akantu kakayaga gatoya, hari agasoko bita Eningedi. Hariya Eningedi bahahingaga inzabibu, ariko hakaba ikibazo gikomeye, habaho ingunzu n'ibyana byayo byona cyane iriya mizabibu. Birukana abarinzi bose, birukana abakozi, bafata wa mukobwa bamumanura ikumurane, baramuzamura aho haruguru gato Eningedi, bamugira umurinzi w'uruzabibu rwabo. Baramubwira ngo ugomba kurinda amanywa nijoro utu tunyamaswa tw'ingunzu tutarya iyi mizabibu. Niko byagenze. Baramubwira ngo nidusanga umuzabibu n'umwe wariwe uzagira ibyago. Umukobwa yararaga yicaye, akirirwa ahagaze, arwana n'ingunzu, mu ijoro arwana n'ingunzu. Umukobwa aragenda arapfa, ibitotsi amaso arahondobera, umukobwa ahinduka igikara kibi cyane, adafite tuvuta, arapfa yenda gusara. Hanyuma babibwira Salomo uko asigaye ameze, batoke mwohereza abakobwa banje. Afata inshoreke 300 ziramanuka Eningedi zambaye nk'ugu kwawe zose, zigenda ziririmba. Bari bafite parfait yumvikaniraga mu birometero 5, yari yaravuye Isheba. Bagenda bose biteye amaparfe muri 5 km, bashoboraga kumva impumuro yabo, baririmba ngo ubwiza bwo kwa Salomo, ngo tuvuye mu nyumba ye, ngo kwa Salomo harasa neza, ngo kandi ijoro ryose twarete unywa vino, ngo hejuru y'imitwe yacu hari ibendera, ngo iryo bendera n'urukundo rwe. Bararirimba cyane, bararirimba. Bamugeze wa mukobwa, ngo wa mukobwa we, ngo n'ubundi risubiraho, nawe araririmba, aravuga ngo mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ngo mwe kundeba ukomeze, ngo ndirabura, ngo nabaye igikara kubera irizuba, bene mama bangira icyari, bangira umurinzi w'uruzabibu rwabo rwanjye sinarwitaho, ngo ariko ngo nubwo nirabura ndi mwiza. Haleluya. Baratangara ngo n'ubundi urava kwizima, aravuga ngo ndahiye, ngo umucanzogera, ngo ndarahiye, ngo umukunzi wanje n'uwanje, ngo nanjye nduwe. Basubira bajyana inkuru, babwira Salomo ngo uhebe, umukobwa yaratunaniye. Bakomeza baririmba. Icyo gihe hari aho yicaye mu bwigunge, yumva umuntu aravugira mu misozi hejuru y'ibihanamanga. Amwumvise, yubuye amaso, yambaye agatimba, agiye kwitegereza, abona arasa n'umukunzi we. Aravuga ngo nguri yaraje umukunzi wanje, Yesu ashimwe cyane. Ngo ajya asimbagurika. Umva uko yavuze, atangira kuririmba ngo iryo nijwi ry'umukunzi wanje, ngo doraraje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, ngo asimbagurika ku misozi, ngo umukunzi wanje ameze nk'isarabo cyangwa umucanzogera w'impara, ngo dorahagaze inyuma y'inkike yacu arebera mu madirishya, ngo agaragarira hagati y'imbariro. Ngizi imbariro n'amadirishya udashobora kureberamo, ariko igihe kirageze ngo murebe neza. Yesu ashimwe cyane. Akibivuga arakomeza ngo umukunzi wanje, ngo nawe atangira kuvuga, ngo arambwira ati haguruka mukunzi wanje mwiza, ngwino tujyane. Igihe cyo kuva muri ubu buvumo kirageze, ngo haguruke tujyane nawe. Itumba rirashize, ngo imvura imaze gucika, bizabigeragezo mwagize, za ntambara mwahuye nazo, bwa buzima mwabayemo birarangiye. Ngo uburabyo butangiye kurabya ku isi, ngo igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, ngo kandi burya intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. No kuvuga ngo ubuzima buratangiye kuba bushya, ubu iyindi mibereho mishiraje, ubuzima bwanyu bugiye gutangira kwinjira mu rundi rwego. Ngo umutini weze imbuto zawo z'umwima mbere, kandi inzabibu zirarabije, impumuro yazo nziza iratamye. Ngo haguruka mukunzi wanje mwiza, ngwino tujyane. Hanyuma aramuririmbira, aravuga ngo numa yanjye we, ngo uri mu mitutu y'urutare no mu bishumiko byo mu ihanamanga,
ngo reka ndebe mu maso hawe, ngo numve n'ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Amusaba uburenganzira bwo kureba mu maso ye. Nyuma y'igihe kirekire baratandukanye, nyuma y'ibigeragezo baciyemo. Ngawe Eliya, reka mubaze, uremera ko areba mu maso hawe ma? Yego. Ngawe Eli, ngawe rero mukureho agatimba urebe mu maso. Muhobere rero, reka yumve ijwi ryawe, gira icyo umwongorera umubwira nawe. Muhobere hanyuma agira icyo akubwira mu gutwi. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Wamubonye? Yego. Ni mwiza? Cyane. Urabara ko ni inuma yawe. Ni inuma yawe. Mu Giheburayo iyi nyoni y'inuma iratangaje cyane. Donc ndabasaba abakunda Bibiliya muzayige mu Gihebura indirimbo ya Salomo. Donc ni mu mavere n'amapoeme, iratangaje cyane, irimo ubusobanuro bwinshi cyane. Mu ndimi zacyo ntawe bivuga cyane. Iyo avuga inuma bagaragaza inyoni itava idahemuka. Ubundi ubusanzwe inuma iyipfakaye zivuka ari zibiri, imwe ikaba ingoro indi ngabo. Iyipfakaye bayiteze umutego igapfa cyangwa se ikarwara, indi ntiyongera kurongorwa gushakwa cyangwa ngo ishake, irinda ipfa itarongo. Ubwo nibwo bwari ubwisigirwa bwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo numa yanjye we, abandi bashatse kugutwara ari kuranga. Wanuma we, Imana iguha umugisha. Icyo tugiye gukora muri uyu mwanya rero, tugiye kwinjira mu gihe tuvuga ijambo ababiri bagahinduka. Amen. Bishop ngwino hano. Reka nsaba itorero duhaguruke. Ndasaba Revera Konso na Revera Angelique muze hano imbere. Tugiye kubaha umugisha, tugiye kubasengera imbere y'Imana. Thank you Lord. Shimwa Yesu. Amasezerano yose ukwima niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizabaho, ijuru dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, tuzanye Eliya na Chantal mu maboko yawe. Ijambo ryawe riravuga ngo azasiga se na nyina ngo yubakane n'uwe, ngo kandi bombi bazabakaramata, bazabana karamata. Turasaba igitangaza uyu mwanya cy'ababiri guhinduka umwe. Reka muri uyu mwanya Eliya abe umwe na Chantal, Chantal abe umwe na Eliya. Igisika cyari hagati yabo kivanyweho mu izina rya Yesu. Uyu munsi turabaturira umugisha ukomeye. Abana bazabyare, Chantal azaheke, azakikire. Ndasaba ngo mwa ubakingurire imiryango y'ubutunzi, binjire mu bihe byiza. Iyi nzu ntizarangwe n'inzara, ntizarangwe n'urupfu, ntizarangwe no gukenyuka. Bazabyare, bazororoke, bazasazane mu izina rya Yesu. Turasaba ngo kuva uyu munsi
ijuru rikinguke ku buzima bwawe, imbaraga zawe zibazeho. Turabaturaho umugisha uva iwawe, umugisha ukomoka iwawe. Ndagushima kugira neza, ndagushima kudahinduka Mana. Ijuru ryaguke rikinguke ku bwabo. Wakoze kuri muri ubu bukwe kuko waje mu bikana y'i Galilaya. Niba zagira icyo bakena mu buzima bwabo uzacyongere, niba gira icyo bagusabaho uzagikore. Ndagushima kugira neza kandi ukomeye. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro Mwami kize ku buzima bwabo. Eliya, ibi byakozwe n'Imana ya so, izagufasha. Byakozwe n'ishobora byose, izaguha umugisha. Izaguha imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu maberi n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, kuko igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Izaba ku mutwe wawe Eliya, mu izingiro ryawe uri umutware wa bene so. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza bati, turi abagabo b'ibyo. Uyu mugore uje mu nzu yawe, Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu y'Abisirayeli. Nawe uje werekana gukomera kwawe muri Efurata, ubikirangirira i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaguha kuri iyi nkumi rukazahwanywa. Inzu yawe n'iya Peresi, uwo Tamara yabyariye Yuda. Amen. Amen. Kwicarira
kuko imigambi yawe kuri njani. ndagira ngo tubahe iyi certifica. ni icyemezo ko mwashingiwe mu buryo bwemewe n'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Reka bishop abahe Bibiliya nawe. Ibyo twigishiye byose biri mu ijambo ry'Imana, muzakomeza muri soma kandi rizabagwe neza. Bishop tugihagaze hano imbere. Uyu munsi itariki 19 ukwezi kwa 8 umwaka w'2026 Elia Mutabazi Kajabika ku mugaragaro abaye umugabo wa Chantal Keza Mfurakazi. Nanone turamamaza ko Chantal Keza Mfurakazi abaye umugore wa Elia Mutabazi Kajabika. Imana ibahumugisha. Reka twifotoze ifoto. Ndasaba madame kuza hano imbere hano twisoko